Yes, so Rwanda ni nziza n'abagutuye ni beza. Ndagukunda Rwanda ni nziza. Ndagukunda ndakurata. Yes, so Rwanda ni nziza n'abagutuye ni beza. Ndagukunda Rwanda ni nziza. ndagukunda ndakurata. Ahantu twahoze mu gitondo nahoze Oxford University, nagiye kuvugayo. Ngiye kujyayo nsanga abanyafurika bari aho. First of all, there is a problem. Parce tozana bango tolandika Kagame na batuna bazokima. Kagame asambwe abina porte lokola WC mwana muke. Those fellows urabareba. First of all, bamwe ikibabesheje hano n'icyatumye bajya hariya ku muhanda ngo kwigaragambya. Muzi byo kwigaragambya, ngo barigaragambya kuri yewe cyangwa ku Rwanda. Icyambere bafite amagi baterana ariko barayakeneye, bakwiye kuba Those fellows are starving. If you were to ask them, umuntu ajya kubabaza uti mwaje hano muti cyangwa uti ukora he, biragoye kugira ngo bagusobanurire. Icya kabiri, barambaza ibibazo bya Kongo. Reka nkubwire, niyo nza kuba mbizi nabisubiza. Barazira iki kubimbariza hano babimbarije muri Kongo? Those fellows should be going to resolve their problems in their countries. They don't resolve their problems by throwing around eggs they need to eat. But that shows a whole chain of ideological bankruptcy. From them up to some other place. But Africa will never resolve their problems by this kind of behavior and mentality. They can never solve the problems. Ariko, some people told them a lie. That way of behavior is democracy, is freedom, is freedom of being nothing. Freedom of ideological bankruptcy, emptiness. Those who tell you those lies, that behaving like that is a good way of life, they live a better life than that one.